সৰু কণমানিসকল তোমালোকে কালি 1 পৰা 10 লৈকে শিকিলে তোমালোকে আজি তোমালোকক 11 পৰা 20 লৈকে কেনেকৈ ইংলিছত ক'বলৈ পাৰিবা আহক 11 ELEVEN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTEEN 13 14 FOURTEEN 14 15 FIFTEEN 15 16 SIXTEEN 16 17 SEVENTEEN 17 18 EIGHTEEN 18 19 NINETEEN TWENTY 20 11 ELEVEN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTEEN 13 14 FOURTEEN 14 15 FIFTEEN 15 16 SIXTEEN 16 17 SEVENTEEN 17 18 EIGHTEEN 18 19 NINETEEN TWENTY 11 ELEVEN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTEEN 13 14 FOURTEEN 14 15 FIFTEEN 15 16 SIXTEEN 16 17 SEVENTEEN 17 18 EIGHTEEN 18 19 NINETEEN TWENTY 20 তোমালোকে এনেকৈ সৰু কণমানিসকল তোমালোকে এনেকৈ লেখাপঢ়া সদায় কৰি থাকিবা তোমালোকে ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থৈ দিবা।